Notolo mingisrom kana lona FM wo bulantsene kumina na wena se yahlangana kana ngora kwa Africa wo bulabula kamkana lona FM ni ngothi mina tintsene ibela wara ya 12 tisala ngora ko lo kusuka studio 4A polokwana hilanga kona nhlekane lo ngora ko umelesiwa incindane Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Matebula ni wari smart wa Jimo xithanga mashingirtana wa xichana makhonelo wa ndanda tsimikisiro me kolonga ngiselo ko la Gauteng eMpumalanga no for Slimpopo nangome kuma ku audio streaming yamkana lona fm.co.za nangome kuma ku SABC Plus akhenza sinale kumhlawule stage station hlekani lo kunjani mingisiro wami hakhenza swinene twana lava va ti rumble strips lava mele hinga reliable vete va ta vulavula na hina munduku hi ntlhanu to mina ta bela wala yan'we teta va ka hi twa kahle kahle hikokwalaho ka yini to cukumetiwa kun'wana na kun'wana a ni kha ni bula na ntukulu wa ka Dzumeri ku nga ndhuna ya ntukulu wa ka Dzumeri hi swona ne ya a ni bula na ndhuna ya ntukulu wa ka Dzumeri ku nga ndhuna Braweni va le ka Hosi Siyandani ntukulu wa ka Dzumeri se va nge ri ka mina va nge hayi a swi lemuketsi ntsena na loko i jika ihala ka vasikhunyane tiko ti rumble strips lete naswo ti tlulisa Ndabezitha ingaku munhu ntsena Ndabezitha hayi ta vulavula na vumundzuku hi twa kahle kahle hikokwalaho ka yini to cukumeteriwa kun'wana na kun'wana ti rumble strips leti kambe sweswo hinkwaswo na swin'wana endzhaku leswi xana wa ku rhurhela eka website leyintshwa ya na tipolisi teto ngopfungopfu tipolisi ku constitution ya khale loko ya ta BEE a yi languta unless loko ku a yi languti ngopfu vantima mara loko ku BEE a yi vulavula hi ku tlakusa vanhu lava va nga siyiwa andhaku hambi u muhlovo mani mara vanhu se va swi teki va swi yisa misoveni hi byo vuvabyi bya tiko leri khalanga kambe yona ya BEE ka vula a yi langute koka mihlovo hi ku a ni yi na black laya kambe lexi xi hetelela ku xi hlupha i ku a wu nge ti ku antswisa vantima a ko antswisiwa at all cost laha mi kumaka ku hetelela na swilo swi nga handliwi kahle mi kuma ku munhu a nga swi koti ku ndla patu kambe hi mhaka ku muntima mu n'wi nyika ivi ri rero ya ka nkavele ri ta ndliwa ka xinamuka nga ku xingwa xa brown loko xi omile kambe loko ho swi languta hi susa bili ya yiwa a ni ri nga ku cinca policy ne loko ho yi vulavula hi economic empowerment khalanga tixaka to karhi ti tele leti nga hlupheka ku va ku ve ni hina hi tele a ni swi fana sweswo mi swi vulavulaka swa gender based violence ku ri ku karhatiwa vamanana na vana kambe na vo va tatana va karhatiwa ku mara a swi tati xithatshana mara loko swi tata xithatshana mhaka yi languti ngopfu tlhelo leriya se BEE leyi yi ta va xinghungumani xin'wanyani a ni vuli ku hi yona ku nga ta vulavuriwa hi yona masiku hinkwawo kambe loko yi nga langutiwi kahle swi ta hi tlhela matluka swi mahangalasa laha khalanga kambe lexi ni tsakisaka mina lexi ni nga xi vona sweswi i ku hlangana ka vo swi endla ku na vo va lava va DA na vo va vonaka ungeti va khathala hi ta tiko leri hi ku langutani sweswi kulukumba luya va nge va n'wi yimisini vuxirho bya yena loyi a hehliwaka swa xihlawuhlawu se a ri xirho xa huvo yo endla milawu a va nga ta swi endla loko a ka ha ri vo va lava va opposition va tiyimelele tlhelo ene na hlanguti lerin'wanyani leri lava ka hina ni xoko a va nga ha bambeteli na ku bimbindela swilo leswi swi nga rhongo lero na se ni voni va teki goza ra kahle ngopfu va DNP swi landzelela ka nongonoko lowu nga hundza wa SAFM nampundzu so onge swi nga antswa khalanga hi ta vona hi swona yimani mi khensaka ku mi tirhise marito ya Xitsonga ya kahle ngopfu loko mi ku ka kuceteriwa ku khutaziwa hi ku leriya rin'wana ri talaku ku va milon'wini ya vanhu ro hlohlotela a ri vuli swona leswi hina hi lava ku fikelela swona tanihi rixaka loko hi tirhisa ririmi na khensa swinene watwa na khensa khalanga loko ze tirhisa ku hlohlotela a swa ha ri ku hale swinene munhu a nga hlohloteriwa ku swona loko swi ze swi ku hlohloteriwa i hlohloteriwa swo biha ma va mhaka ko kasi loko i kuceteriwa kumbe i khutaziwa kumbe mara Xitsonga na 0860002543 un'wana mi ngiserilo nhlekani minjhani i pfukele papa minjhani hi pfukile na a khensa hayi loko nghenela ngopfu swa politika a swi tivi mara hi tikuma na ha ri ka swona hi ku va ra a vote baluleke ngopfu ene vote ya we ya count so ni nga ku tiyisa kokolani ngo xiyimo lexi nga ri ka xona sweswi xi kahle ngopfu hi xiyani a ka ha na ku komba na tintiho ku hi yo vhota a vote ya hina yi baluleke ngopfu se ni vula leswaku swo swa nga ha ri kona loyi nga ta komba mun'wana so leswi nga ka swoswi ko nkarhi wa ku holwa ku hi khombisana hi ya mahlweni hi mhaka vote
a ku na xo biha xi endlekeleke yo vote ya hina yi tirha ka sweswi a ya ka ha ri na ku tisola yes hi hina hi ti fika ka xiyimo lexi so ku na laha swi tirha ka xiyimo lexi hi nga ka xo lexi ko tirha vote hi famba njhani ku ya mahlweni a ya ha kombani yo biha yaleya ya ku vote leyiwani hi vote yi ri xihundleni a hi nga swi tivi loko mina ri leyi nexe a ni nga swi tivi ku ngomile ku voteleni vava mali swi twa ku hi le ku voteleni yaleya mina ntsena ya xiyimo lexi nga ka xo lexi a hi tlheleni dyondzisana swa ku ya njhani mahlweni ya a ka ha ri na ku kombana sweswi ku tirhi vote loko yo sungula ku kombana swi hlaya swa ka vote ya hina ya ha hloniphiwi entiyisi hi yo hi fakakela kokwana ukhala ku nghena ka munghana lonene kokwana na Kev no a khensa swinene mi yingiselisi ku ri n'wana rin'wanyani khensile papa khensa a khensa inkom khensile ku yingiseriwa khensa nseketelo ka vula va ri vote ya n'we ni tshemba loko va ku yi valulekile swi vula ku yi na nkoka yi na nkoka lexi xi vavaka i ku hi mpelampela loko mi vhota xihundleni a mi vhotela sweswi swi nga humisa swona kumbe loko mi vhota xihundleni loyi loko i yime laha comprehensive a giyani i khe i vhota a wu kho hakho mina ni vhotela ku humelela vandla leri kumbe a mi vhotela ku va mfumo wa nhlengelo ma tshembi ku vana va vhotela ku va manhlengelo i mbuyelo wu nga hetela wu vuyisa sweswo ku vanhu va tiko leri va avanise leswi sesilili va yime kulunga kulata hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we va ta va yimise ku yini sesilili loko va heta ku hi byela sweswoleswo hiko hi nga ta kota ku yi teka hi ya mahlweni hi kota ku va mina na wena hi bula hi ndlela yaleyo hi le ka 0860002543 i nongonoko Africa va vulavula ka Munghana Lonene FM ma komba ndlela loko hi vuya ka mahungu ya misava hi ta va ka hi bula na Professor Themba Sono hi lava ku bulanyana ka ntsongo eka hi languta vuendi lebyi byi ri koho eAfrika-Dzonga loko ku vekiwa khale ku vekiwa president Cyril Ramaphosa ku xana byi nga va byi hi komba swin'wana ke kumbe byi nga va byi vula swin'wana ke i mhaka leyi lavaka ku va hi languta muyingiseri wa Munghana Lonene FM komba ndlela kambe ke sweswi hafu ku bila awara ya 12 hi tweneni ku sesilili va ri mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise kwini ya sesilili mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Africa wa vulavula tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula ku ve loko ha ha ri ka yaleyo ku nga va ku kha ku tsandza yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xilowa a ku ri ku ve ni va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandzi nchumu khalangi wa yi tiva hongonyi kambe a yi tivi na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari nsoko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba muti entiyisi yi ta va tano na government of national unity ya hina tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula hi swona botbed a swa ni ku kwangula tilo lowani ku na lava wu va tirhelaka ku na lava wu nga va tirheli hikwalaho va ku mi ta ku kwangula tilo n'wi mi landzelela swa kwangula tilo ivi lava va rixaka ro karhi va sungula swa vona ivi va landzelelaka mara mi ri ka kwangula tilo hi swona leswi swi ni karhataka swi nga ni swi ni kwatisaka ngopfu hi landzelela kwangula tilo hi all botbed mara kwangula tilo wu hi tirhela hina loko vona lava ka va nga wu landzeleli kwangula tilo swi lavo hina hi fanele hi salela ndzhaku vona va ya mahlweni mara yi ri ka kwangula tilo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela entiyisi mingisela Munghana Lonene FM i nongonoko Africa wa vulavula namuntlha ku ri Ravumune siku leri ra 20 ra n'hweti leya ya Khotavuxika lembe ra 2024 hi le ku tshuneleni swinene ka ku va na vusiku byo lewu loko ni nga hoxisi i mugqivela walowo loko ri xela tsonta va ri vusiku byi ta byi lehe ngopfu ri hatsa ri pela ri hlwela ku xa se n'we wo helela mirhongo mi hlaya timbalelo a swi tiveni ku mi ta ti hlaya
hi loko se hi kha hi khuphuka hi se hi tlhela hi ta vuya hala hi cinca nguva hi ndlela yaleyo. A hi yeni ka Professor Themba Sono. Professor Themba Sono hi la ku bula na vona hi languteka timhaka ta Afrika-Dzonga na ntirhisano lowu wu nga koho kumbe wu nga ri ku kona ka matiko ya le handle. Xana vuyendi lebyi byi ri koho a Union Buildings byi nga va byi hi kombe swo karhi ke mayelana na ntirhisano wa Afrika-Dzonga na matiko yan'wana hi ndlela leyo. Prof Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani amshawuta hinkwenu na cancer. Tolo ni ri kwala Pitori Prof foni ya n'wi yi tima ni ku ni lava ku mi vona hi mahlo ya nyama hikuva ndzi tshama ni mi vona foni ya n'wi yi nga tirhi swi ni khunguvanyise ngopfu. A mi pfarile. A mi pfarile mi kha mi vona ntirho wa tiko. A ni zani swa va ni invite la nzangi ni nga ya lo tshama kaya va ni pfala ni nga la kuma call za tishomu. A hi sunguriseni Prof ku ve na vuyendi lebyi mi nga byi vona la mina ni yo vona president wa le Nigeria kambe n'wina mi ta va mi swi hlele hi ku antswa vuxaka kumbe vanhu lava va ri koho ku vekiweni ka president loko hi languta ka matiko ya le handle mi vone va mani na koho swi vula yini leswi ka tiko ra Afrika-Dzonga? Swi vula swo tala ngopfu. Xo sungula a ni zange ni nga hleketa ku ri ni nga vona hosi ya le Morocco kumbe president ya le Morocco kumbe prime minister ya le Israel kumbe president wa le America kumbe prime minister wa le France kumbe a Britain kumbe president wa European Union Commission valawo anzange ni nga hleketa ku ri hi nga va vona ena va tangi. So swa ti kombeta ku ri vanhu va le handle van'wana a va hleketa njhani hi Afrika-Dzonga ya president Cyril Ramaphosa. Kambe lava va nga ta and I think by hinda 21 vo fana na vo huma ka Senegal, vo Liberia, Namibia, Zimbabwe, Nigeria, Kenya, Tanzania, Mauritius, Mauritania, Comoro, DRC, Madagascar, Botswana, Angola, Mozambique, Egypt, Togo, Rwanda, Congo Brazzaville na Uganda. Valawo vona hi vonile vatile ene a hi stiva ku ri va tata. So swi kombeta ku ri vuxaka bya vona na Afrika-Dzonga hi vuxaka byo tiya ngopfu. A ni hlayile na president ya South Sudan Salva Kiir Mayadi. Kambe u tele kambe lexi nga ni hlamarisa va endlile arrangement ku ri president wa le South Sudan a fanele ku a hlangana na Sihle Zikalala, holobye nkulu wa public infrastructure enterprises and so on. Manje va nga veka president ya tiko ra Sudan ku ri a hlangana na cabinet minister wa hina wa le hansi. And manje loko va swi khanserile anzange ni nga hlamala. Hi tsakile loko hi vona ku ri no SADC a ri na representation, na vo AU a ri na representation, na United Nations a ri na representation, na vanhu va BRICS hi vonile va China va tisi representation, na vo Brazil na vice president ya Cuba a tile, and na state of Palestine. State of Palestine yi tele ngopfu hikuva a yi nga ta zema yi misa kwalaho after va vonile ku ri no president Cyril Ramaphosa na Dr. Naledi Pandor va tirhile kahle hi ku veka ku hlupheka ka Palestine ka International Court of Justice. So a tsakisa ka inauguration ya president Cyril Ramaphosa ku vona vanhu lava va nga ta kambe lavo ka va nga tangi hi swi tivile ku ri va nga teki va ni
va hanyanga tsikile hi leswi mfumo wa president Cyril Ramaphosa u nga swi endla kusuka hi January lembe reri a Hague. Ni kombela ku hundza le mavhengeleni prof ni lata ku loko se hi vuya hi sungula kwalani ka ku loko hi languta swiendlo sweswo swimbirhi lava nga ta na lava nga tangiki loko mi swi ringanisa mbuyelo wu le kwihi hi nga ku hayi na hambi va nga tangi hi ta kota ku ya mahlweni kumbe hey leswi va nga tangiku swi hi veka ka nxungeto wo karhi tanihi Afrika-Dzonga kambe loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani prof Professor Themba Sono lava hi bulaka na vona ni bula na vona ku ya mahlweni andaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Professor Themba Sono lava hi bulaka na vona mhleri wa tipolitiki lava hi langutanaka na timhaka ta ku vekiwa ximfumo ka president wa vunkombo ka tiko ra Afrika-Dzonga kumbe president loyi a rhangelaka mfumo wa vunkombo kahle yena a ri wa vuntlhanu kambe ka mfumo wa vunkombo loko ku hi ta va hi nghene ka xidemokirasi xa Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo president Matamela Cyril Ramaphosa lava hi bulaka na vona Professor Themba Sono. Prof a hi yeneni mahlweni hi va vonini ni twe loko ma ha sungula mvhe mi sungula hi va le Morocco loko va nga tangi na lava va nga ta mi vona ungeti loko mi swi ringanisa swi boyamela ngopfu ka ku hina tanihi Afrika-Dzonga hi ta vuyeriwa ku va lava va nga tangi lava nga ta kumbe lava nga tangiku va veka ntshikelelo ka vumundzuku bya tiko ra hina. A swi vuli nchumu hikuva ni mavona lavo ka va nga tangi va ha ri ka mihleketo ya tolo yo misava hinkwayo yi vumbiwile ehansi ka umbrella ya America na the West. Loko hi vona lava ku nga tangi va rivele ku ri leswi a swi ri hi xinghezi va swi vulavula as a unipolar world a swa ha ri kona sweswo hikuva ni Afrika-Dzonga yi endlile tolo a yi kombeta ku ri vona ngopfu va langutile lexi hi vitanaka the global south a swa ha ri kona sweswo so loko hi lava swilo hi fanele ku tsutsumela a global north sweswi manjeni swi ti kombeta ku ri ku na nyimpi leyi fambaka hansi la misaveni leyi ya lava va yaku na BRICS na lava va la ku tshama na the western world va ku hina hi la ku va ehansi ka America na hansi ka NATO na hansi ka European Union so swi ti kombeta ku ri vanhu manjini va xurha lavo va lava ku ri va ku a hi ti boyileleni hina hi nga dzumbi hi boyiwa hi tintambu to xin'wana na xin'wana hi lexi xi endlaku xi fanele ku sungula xi pfumeriwa hi the western country xi fanele ku ri xi pfumeriwa hi Washington hi vo London hi vo Brussels hi vo Paris va ku ku na matiko man'wana no hlamula ntsena ku ri no hi mhaka ni nga ku India yona a yi rhumelangi munhu lonkulu ku ri India yi ka BRICS a swi tiva ku ri Russia a yi nga ta swi kota ku embarrassa Cyril Ramaphosa ku ri loko president Vladimir Putin a ta la swa ona swo tala kambe a fane a tile Vladimir Putin ta bu chavile ku ri a nga ku ri ni yi so tika ka president Cyril Ramaphosa so in other words misava ya cinca a swa ha ri kona leswi loko America yi khohlola misava yi tsutsuma hi ku na hina hi la ku khohlola hikuva ni nkulukumba lonkulu wa khohlola makhulu va se wa khohlola na hina hi fanele ku ri khohlola so a swa ha ri kona so manjeni Cyril Ramaphosa a va kombetile ku ri na hambi ku ri a mi tsakanga na leswi nga swi endla a Netherlands na ha ri na maxaka o tala lawa va tsakelaka swilo swa Afrika-Dzonga. Loko mi vulavula mukutani prof a India a ni ngo na vona va hlangana na swi nga hlangana na ANC swa ku tsandzeka ku kuma majority kumbexani
swi nga va swi kha swi veka nxungeto sini ne le ka timhaka ta vumundzuku bya BRICS loko mi languta ku lava nga se vandla ra Prime Minister Modi a swi ri fambelangi kahle na rona? Ku nga va swi ri tani hikuva ni mavona a India va Congress va ha nyangatseli ngopfu hi Narendra Modi. Va ha nyangatseli ngopfu hi Narendra Modi ku fana na Afrika-Dzonga loko DA ya Helen Zille yi nyangatseka hi ANC va karhi va swi tiva ku ri a va hlulangi kambe va ha lava ku va na veto power ka ANC. So na Congress ya le India nga ku yi tirhisile veto power ngopfu ku ri tshama kaya wena u nga yi and so on. So swi tikomba tani ku ri ka ha ri na ku lwa a India ku fana na sweswi loko yi vona tolo Madam Zille a holova na Mbalula ku nga heti leswi u nga yi byelangi ngopfu swi tikombeta ku ri no DA yi na veto power ka ANC ku fana na Congress leswi nga ku hi yo leyi nga endla veto power ku ri Narendra Modi a nga rhumeli vanhu lavakulu ku ri va ta la ka inauguration ya President Cyril Ramaphosa. N'wina mi landzelela ku timhaka ta matimu sweswi mi vulavulaka hi Madam Zille Prof. Ka matimu ya DA mi tshama mi twa va ku DA yi yimise munhu vuxirho kumbe ku va yi n'wi tshinya endzhaku ka loko a hehliwa hi timhaka ta xihlawuhlawu hi ku sweswiwani ku na xiviko xi nga huma xa ku komba ku DA Federal Executive Council yi yimise vuxirho bya Ronaldo House leswi swi nga matimu ka matimu ya DA na matimu ya hina la Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko yi fana na Mewari kuntsongo. Matwa Ronaldo House loyi hikuva ni va swi endle swo mahandle ku vanhu va le handle a va kombeta ku ri munhu loyi munhu wa njhani u kombeteleni kambe DA yi ya swi endla matsundzuka Mani Defrators un'wana loyi member of parliament loyi ni nga tirha na yena Gauteng va n'wi hlongorile loko a yivile timali and a ku ri munhu loyi a bahiwa ngopfu hi ANC a ku ANC corruption kambe na yena va n'wi khoma va DA va n'wi khoma a yivile timali a ku ri a sutile Gauteng legislature a ri member of parliament at Cape Town kambe a va zange va rhandza ku ri va swi publicize ku ri swi tiveka ngopfu hikuva na ni vona va ku hina vanhu va hina hi va swikulu a va na thyaka a va yivi timali ta mfumo kambe Mani Defrators yellow ke a nga ha ri member of parliament va n'wi susile kambe ku nga ri na ku huwa ku nga va nga swo tala ngopfu mini ni ya tsala na article mina hi swona sweswo ni va byela ku ri wa vona munhu wa n'wina wa cricket a nga hambanangi na titsotsi ta ANC so ha mujumba ba huwa hi swona so leswi vo Zille a va nga ta swi kota ku miyela ka House hikuva n'wana na n'wana a swi tiva ku ri no hi munhu wa njhani hi vanhu vo tala va valungu lava va nga la ka DA lava va ha ri na racism leyikulu ngopfu ma vona so a nga na chance va nga miyela a fanele ku ri vanhu va bahuwa va vulavula na vona va ku hi pfumela na n'wina House loyi a hi n'wi suseni. Kambe loko mi kha mi languta matshamelo ya swilo na leswi mi nga swi twa loko ku kha ku vulavuriwa ku nga njekisano wa Mani Zille na tatana Mbalula mi vona eka ya kwihi tani hi tiko Prof hi ku ni le ku languteni laha namuntlha loko ni languta handle ka loko swilo cinca sweswi ni nga nghena la moyeni rhandi a yi tiyelerile ku tiyelela ka rhandi swi antswisa xiyimo
xa inflation swi antswisa xiyimo xa ku durha ka swilo ka mbuyangwani mina munhu ntsena kambe ku na vanhu va nga swi tsakeliki swi swa muxaka lowuwani tanihi tiko loko mi kha mi langutile hi ya kwihi loko swi titani well hi ntiyiso ntiyiso ku ri no rhandi yi tiyisile ngopfu hikuva ni lava mabindzu va le western va vona ku ri kasi manjheni nga ku hi ta kota ku tirhisa mabindzu ya hina ta kota ku tirhisa na Afrika-Dzonga hi haki ta kuma leswi swi lavaka la Afrika-Dzonga so hi ntiyiso hikuva ni sweswo dolara ya tiyile kambe ku tiya ka rand yi tiyile hi mhaka ku ri the dollar na the euro designated countries ti tsakele ngopfu hi Afrika-Dzonga kambe hayi leswi swi nga ta lasta hikuva loko BRICS yi endla currency ya yona dollar yi nga ka yi nga havi na matimba ngopfu kambe ni ri vutisa ku ri nosi hi vona ku ri swilo swi ya kwihi misava yi le ku tikeni ngopfu sweswi hi mhaka ku ri ma vona President Joe Biden na rivandla rakwe ra NATO va ringeta hi matimba ku ri va controla misava hinkwayo so manje sweswi a va sungulile ku no a hi sunguleni hi faya matimba a Russia hi tirhisa Ukraine ku ri hi faya matimba a Russia then loko hi te ku faya matimba a Russia then hi ta nghena a China manje loko hina hinkwani va NATO hi susa China misava hinkwayo ke yi ta controla hi Washington na London na Brussels so ka ri ku va na huwa leyikulu ngopfu emisaveni ya hina hikuva vanhu lavo a va the colonialists va ri all right the colonialism ya hina yi herile kambe hi nga ta hi kota ku controla vanhu lavo njhani vanhu lava manje namuntlha hi va vitanaka va global south hi nga va controla njhani hina vanhu va global north hikuva colonialism yi herile a hi nghenisini another form of colonialism or imperialism to put it nicely so hi swona leswi swi endlaka that's why misava hinkwayo sweswi yi thekinika hikuva vanhu va se va lemukile ku ri no matiko America na Western Europe va la ku endla yini so manjeni a va tsakanga loko va vona ku ri ngopfungopfu Afrika-Dzonga hi yona nga yi kombeta vanhu ku ri mi nga ha dzumi mi landzelela sweswo yimana laha mi nga yima kona va nga tsaki kambe a ku na nchumu lexi nga ta xi endla so va ta ringeta ku ri no va tirhisa ti-economic power ya vona matimba ya vona amabindzu na ti-economy ta vona ku ri va koka Afrika-Dzonga ku ri yi va hansi kambe swi nga fiki tani hikuva a ka ha ri na unipolar world leyi va lava ku yi tiyisela sweswi manje the world is multipolar ku na ti-power agencies to tala ngopfu in our whole globe se un'wana a ku na ndlopfu la ndzeni ka yindlu hikokwalaho ka yini khale ka president va nga vonakangi ka inauguration day hikuve va vurile ku vo va xirho xa MK kambe va le ku yeni parliament swi vula ku va ha langutiwa tanihi khale ka president se va khale ka president a va ri koho loko ka ku vekiwa president ximfumo hikokwalaho ka yini va nga yangi mi vona ungeti ku nga ku ri yini xi nga susumeta xiyimo lexi well xo sungula a ka ha ri na ndlopfu la ndlwini la Zuma a ka ha ri na ndlopfu Zuma a nga ta va a yivile hi mhaka ya ku ri xo sungula a nga yangi or a nga rhumelanga vanhu va ku eparlamenteni ku ri va swera in ceremony hikuva hi mhaka yini hi mhaka u lwa na vanhu vambirhi u lwa na Raymond Zondo vatsundzuka ku ri Chief Justice Raymond Zondo u vile na Zondo Commission va ile va holova ngopfu
na Zuma ka Zondo Commission. So manje anga ta pfumela Zuma ku ri vanhu vakwe va swear in hi ceremony leyi Raymond Zondo a ri na yona a parlamenteni. So rivengo leri Zuma nga na rona na Raymond Zondo ri n'wi endlile ku ri a nga rhumeli vanhu vakwe ku ri va sweriwa in a parlamenteni. Xo sungula. Xa vumbirhi, well, maitelo ku ri from 2017 nyimpi ya Zuma na Cyril Ramaphosa yi njhani. Hikuva u tele loko a suka xitulwini Jacob Zuma a lave ku ona hinkwaswo ku ri loko Cyril Ramaphosa a teka xitulu a nga swi koti ku fambisa swilo kahle ku ya mahlweni. But that's why a tele loko marito ko o hetelela loko before a suka xitulwini iva a nghenisa xilo lexi va nge ERAT, Radical Economic Transformation. A lavele ku ri ni ona swilo hinkwaswo. So manjeni u tsandzekile. So rivengo rero rakwe ra ha ri kona. So a hi ndlopfu leyikulu leyi nga la ndlwini, ko va xihuhuri lexi nga le handle, and hi xihuhuri lexi a xi ya va tlhelo. Mama vo mi vo vonile vo Motlanthe va tile, mi vo vonile vo Thabo Mbeki va tile ka the inauguration ceremony ya Cyril Ramaphosa. So yena na hambi a nga tangi hi hina hi nchumu, hi munhu loyi ku ri a lwa na the constitutional court ta hina. Hi munhu loyi a lwaka na un'wana loyi a yimelaka nawu. So u lava ku ona swilo. So kambe a nga swi koti sweswo, u hluriwile, u tsandzekile. Ku fana na DA loko yi lava leswi a yi bahuwa ngopfu yi lava ku ri ANC yi susiwa a xitulwini. ANC yes a yi nga endli swa kahle, kambe yi nga susiwi hi vanhu vo fana na vo Zuma or hi vanhu vo fana na vo Helen Zille. A hi hetseleni Prof. Loko mi ka mi languta ku na mavandla lama ma nga ri ku kona ka GNU, ivi swi endla ku murhangeri wa Gift of the Givers a vula leswi a nga vula swona, ivi van'wani va yima na yena, van'wani va n'wi hlasela. N'we mi ri yini loko i Dr. Sulumani loko va vulavula hi timhaka ta ku hayi GNU liya hi ku kusiyiwe mavandla yo fana na va EFF na va MK Party? No, Dr. Sulumani u vulavula ntiyiso, kambe a nga vulavula ntiyiso loko a ku loko vo EFF va ri handle and so on. So swi na nkoka. No, u vulavula ntiyiso hikuva hi munhu loyi a nga vona a Gaza. Hikuva vanhu va va ri Gaza, vanhu va dlayiwile van'wana a Gaza loko ma-Israyele a endla so. So yena sweswo a nga swi vulavula ku ri leswi swi nga endla ANC a Gaza swi kahle, kambe ku teka DA u yi nghenisa iva u nga vitani vanhu vo fana na vo EFF na valema u yi xihoxo. Cyril Ramaphosa a nga ta swi kota ku vitana munhu wo fana na Malema. Sweswi Malema u le court a East London. So Malema hi loyi a fanaka na Jacob Zuma loyi a lwaka na president Cyril Ramaphosa. So a nga ta nghena kwalaho Malema ku fana na loko Jacob Zuma a nga ta pfumela ku va ka lexi xi vitanaka GNU na hambileswi ku va ku nga ri GNU. Yo na n'wina mi vana swa ku hayi GNU? No, kuna GNU na stanana. Leyi hi coalition, hi grand coalition leyi ANC la ku yi endla, kambe hi ku vanhu ma vona vo mbalula vo tsutsuma ku vulavula ntsena va nga swi hleketa ku ri marito lawa va vulaka ku a vula yini. Hayi GNU ni, it's just a grand coalition leyi ANC nga yi endla. Professor ni khensini nkarhi wa n'wina. Inkomu. I Professor Themba So Mbatwile va vurile
hina hi va mani ku vulavula hina hi la ku twa n'we ku n'we miriyini ka 0860002543 nambara ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku lo sala ntsena timinete tiseka ti nga ri tingani ku ya kuma mahungu misava ya awara yan'we lawa ya landzelaka hina muasisi Lilian Hlavangwana kusuka kwalano hi lava ku tatwa wehe ku wehe kwalaho nga ko n'wangulo wa wehe wa timhaka wu ri yini kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuya i nga rivali ku loko se hi vuya mahungwini ya misava hi bula na va economic freedom fighters hi twa kahle ku endleke yini tatana Baloyi va ta va yime kulunga ku lava ku bula na hina kambe yini ni le ku nga na sesilili hi ndlela leyi mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Hayi ehlekani Bootpad minjhani na muhumelerisi Tindani kwalano mina ni vona xiboho lexi nga teka hi DA eka ku yimisa xilo xa vona swi kahle ngopfu sweswo swa tikomba ku va tiyimisele ku tirha hi lero na loko va nghena ka mfumo lowu wa nhlanganelo swi lero hayi va ta tirha swinyawula inkomu Bootpad. Muhaxi ni twa vanhu vo tala va complain hi timhaka ta ku ri premier wa hina mani Phopramatuwa va hi va nghenisa vanhu va ka vona kumbe va venda ka switulu swa vu MEC a ni ta vula leswiwani swi kahle ngopfu loko munhu a nga rivali vanhu va ka vona na hina vona vanhu va xiyimo xa le henhla mara a va hi tsundzuki se loko munhu a ri hleketela vanhu va ka vona hi nga n'wi jelezeli hi ku hina vona va ka SABC ha vona va xiyimo xa le henhla kwale ka TV mara a va endli nchumu va endlela vanhu va ka vona hina timembara ta palamende na vona va endli nchumu se a hi tshikeni Phopramatuwa a ti endlela leswi a swi kotaka a pfuna rixaka ra ka vona inkomu. Hleka nonene muhumelerisi na muhaxi mina lexi ni nga xi vulaku i ku hi swi vonile okay president se na vona va hlambanyiwile tolo xifumo a ni ta ku a hi va nyikeni chance na cabinet ya vona leyi va nga ta yi hlawula na swi tiva ku yi nge enerisi munhu un'wana na un'wana mara vona va vona swi fanerile ku vanhu lava nga va hlawula va tshembekile ku va nga tirha na vona va vona va ringanerile ku va nga tirha na vona so a ni ta ku a hi va nyikeni chance va hi tirhela hi vona hi nga ku loko se gezi ri famba nyana ku fanisana na tolo la ni tshama kona gezi ri famba u twa vanhu va ku se ha ku heta ku veka president se hi n'wi vekile se va tima gezi president u nghena kwihi ka ku tima gezi a nga swi tivi na ku gezi a ri timekini laha ni tshamaku kona ma hi vona mhaka kona se hi va khomeni kahle hi vona ku va hi tirhela swi ya kwihi loko hi ri na swigungulu hi ri na swivilelo hi mapatu kumbe hi rogezi a hi yeni ka tindhawu leti nga lulamela hi ya yisa swivilelo swa hina hi sukela nkarhi wun'wana ku blema vanhu lava nga ri ku na nandzu inkomu a mi ri na Tshembo Milona Sithala Phugwana thank you. Ayi Bootpad na muhumelerisi Bootpad mina tolo a ri ro sungula kahle ni titwa ni ri na ku tshemba ni feel positive hi swilo leswi swi nga ta endleka la South Africa a ni tivi mani ku njhani ni swi tolovelini leswi vulavulaka hi vo president hi tshame hi nga n'wi twa a karhi a vulavula a ngo sungula ku a yima ka ndhawu leyi a yime ka yona mara tolo ni titwe ni ri na ku tshemba ko karhi mani ni twe hi nga ri like nga ri ku ta va na ku cinca a ni tivi ku njhani ku tata hi kwini njhani mara nga ri ka 7th administration leyiwani ku ta va na ku cinca na ku tshemba nyana na ku tshemba hi ku swin'wana vhele ha swi vona se swi le ku cinceni leriwani gezi hi karhi hi vulavula hi ku hayi loko heta ku votiwa vusiku bya koho ya byelebyo ri ta famba ri nge he vuyi hi le randi swi le ku lungheni and a ku sina ze ku sungula na ku tirhiwa so ni titwa ni ri na ku tshemba mani nga ri swilo swi ta famba kahle. Nhlekani muhumelerisi na le ka muhaxi ka nan'wana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene mina mbulavulo wa president ni wu twini tolo ni wu yingiselini lexi xi nga ni tsakisa ngopfu hi loko va vulavula hi timhaka ta vukungundzwana ku vanhu lava va nga endla ngopfu vukungundzwana va ta tekeriwa magoza naswona va nge tshikiwi va fambafamba ntsena va nga tekeriwanga magoza leswi swi ni tsakisa hikwalaho ka ku loko a vo tirhisa hi ndlela leyi ku ya mahlweni va endla sure ku
na loko ku ri ku va ko van'wana lava nga ta tshika va endla vukungundzwana eka mfumo lowa nhlengelo va nga vi na matimba va chava na ku loko vo endla va tekeriwa magoza ya vukarhi ku endla ku tiko ri ya mahlweni ndlela kahle ku switirhisiwa swi nga tlangisiwi swa mfumo naswona tanihi vaaki hi kota ku kuma vukorhokeri lebyi byi lavaka ku hi voteni hi tsakeni swilo hinkwaswo swi endlekini va hlangene va twanane na loko va tirha kahle swilo swi famba kahle ku ya mahlweni ku tiko ri ya mahlweni nga ri na vukungundzwana maybe hi nga vona swin'wana swa ku cinca loko mali ti huma ti endliwa hi ndlela ya kahle tirhisiwa hi ndlela yi nga fanela inkomu Nhlengano Boetpet hayi u vone ni vulavula wa vona president na ku vekiwa ka vona se a va fanele va dyondza swi va nga hiri vanhu lava va swin'wana va lala ka ku sungula va bayizini va hiretela va lala vanhu lava lwaka na vona so sweswi va fanele va hira cabinet leyintshwa va kota ku tirha because ka term leyi ku sungula na ku va tirhini na n'we mi nge ni byeli ku ri va tirhini because a ku hava lexi handle ka covid hi to vulavula covid so a va dyondzise ku thola cabinet leyi nga basa leyi i swi vona ku vanhu lava va lwe na mina lava yi basa va kota ku tirha kumbe lembe leri va nga tirha a hi tivi Boetpet marana swo hi swi vonile koko va dlaya switshembiso swin'we a va cinci ka ku tshembisa mara mintirho yi vulavula kumbe lembe leri swi ta cinca enkomo a ku ri Robert Hlungwana ka Sabulani i sweswo mingisela Munghana Lonene FM vonelo ra n'we ri tshamisa sweswo ri vonele ra n'we na ngheni helo ka makhensa swinene loko mi tena mhaka yeleyo ya tlhelo rero mi nga ta hi roho loko mi kha mi ku mi twe vanhu vo tala swa hluphanyana mi twe vanhu vo tala kwihi ma swi vona mi nga vuli mani mi vulavula hi vanhu vo tala mi twa ku twe vanhu vo tala ku na n'wana mi ngiseni ni nga twa ku ni twe vanhu vo tala va kha va gungula va ku vanhu va ku tala va ku va tala loko mi va pimanyisa na vahi ku tala i rito ro pimanyisa leswi ya xinghezi va nge i relative term se mi ri pimanisa na va mani loko mi ku va tele ka vahi ka lava vo ka va nga ma swi vona se hi nga tirhisi marito ya muxaka wolowo hi ku swi hetelela swi kavanyeta ku va vanhu va anamisa miehleketo va hleketa ku ya mahlweni hi leswi van'wana va vulavulaka hi block to critical thinking se sweswi va hina ku bula na va economic freedom fighters ne hi la ku bula na vona sweswi hi la ku twa ku leswi ve nge ri ku reconfiguration of the EFF mani swi hlaya kahle ku ndlela ku kota ku vekiwa hi vuntshwa kumbe ku xaxametiwa hi vuntshwa matshamele ya swirho eka huvo yo endla milawu va yi vitana reconfiguration of the Limpopo PCT top 5 following NPE 2024 outcomes ni xoko NPE in national provincial elections 2024 kambe lava nga ta hi pfuna ku twisa leyi mhaka Boti Dunani me va vitana fighter Dunani Baloyi hi vo hi nga ta va hi twa vona ku kahle ku endleke yini hi ta twa ku mhaka leyi nga endleka hi noko hi te a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Khalanga inhleka sekani Khalanga minjani Khalanga pfukele hi ngo vona but pfukele man khensa swona kumbe a ni fanele ni te fighter Dunani Baloyi mi gidi ngopfu meri swa va fighter swi tirhela n'wevi n'wina na swirho swa n'we loko mi zami hi fanela na hina mi fanele mi thwala yini ni famba na layini na mina okay fighter Dunani Baloyi ni le ku languteni statement la lexi nga humesiwa hi n'we tanihi economic freedom fighters ku vulavuriwa hi timhaka ta reconfiguration a hi sunguleni kwalano ku endleke yini reconfiguration leyiwani yi tise hi mhaka yini ya Khalanga moni ku na xaweta n'wina na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene Khalanga loko hi za hi fika laha hi nga fika kona hi fiki kona after mihlawulo leyi nga va na yona this year moni ku last month laha every after the election leadership kumbe central command team va tshamaka va vona leswaku ri ku endleki yini hi ku ya hi province so leyi ya hina ya Limpopo ku kumeki va vona leswaku ri a hi tirhangi kahle hi ku ya leswi a va languteri swona so that's why va apply section 1410 leyi
yi nga na hi ku ya constitution yi nga na right ya ku replace member ya Central Command Team ya province kumbe ya region loko munhu a nga endlangi swona leyi ku ya hi leswi constitution yi lavaka swona Mahaxi. Constitution leyi vulaka ku yona i ya Economic Freedom Fighters. Yes, i constitution ya Economic Freedom Fighters. Loko mi ku hi ku va ku vona ku va va vona n'wina ma swi vona leswi va swi vonaka ku endleke yini? No lexi xi nga endleka Mahaxi ni hlamusetile leswaku ri va languti ti-results ta ti-election. Mina tsundzuka leswaku ri before hi ya ka ti-election ku va ku ri na leadership leyi va ku yi kha yi tirhana na ti-branch kumbe kwala ka province. So hi ku ya hi Central Command Team kumbexani leswi va nga kuma swona va nga kuma ku ri leswi a va fanele va endli swona a va fikelelangi tanihi hi leadership ya Limpopo. That's why ku tekiwe decision yaleyo mara ku kha ku landzeleriwa constitution a wu yo teka decision mara ku ri kumbe van'wana va twisisi kumbe swi endlise ku yini mara ku landzeleriwa constitution ya EFF. That's why hi fiki laha hi nga fika kona. Ni nyikani xifaniso xa ku a mi ri kwihi nga se ta ka nhlawulo mi kwihi sweswi hi tinomboro kumbexana hi vuswirho aka huvo ya endla milawu sweswo? Mahaxi hi tinomboro hi 2019 mi ta twisisa leswaku ri ti-results ti jajiwa hi national election not hi local government election. Hi national election hi 2019 hi kumi vote 210 if I'm not mistaken vote a Limpopo. Now last month hi ya kuma 198 so leswaku ri hi kumeke hi dropa hi tinambara kwala Limpopo. So mara swi tele internal leswi nga langutisiwa Khalanga hi leadership leswaku ri hi fikise ku yini la. Mi ta twisisa leswaku ri hina la Limpopo nkarhi wun'wana a hi vangi na effect ya MK na tin'wana ti-party. So hi ku ya hi vona va vona leswaku ri swi la ku ri a ku endliwangi swona leswi a ku fanele ku endliwi swona hi vurhangeri lebyi byi ri kona. Hileswaku mi vhe mi hlamula xivutiso xana la ku taka xona hi ku ni le ku langutini la ko fana na le KZN a mi ri na 8 wa switulu sweswiwani mina 2 kambe a ni twangi ku huma statement xa muxaka lowu swi vula ku langutiwe ku na MK hala ivi hala ku langutiwa ku hava switulu swa n'wina swi hungutekile aka legislature? A swi hungutekangi Mahaxi a hi ri na kombo hi 2019 sweswiwani hi na 9 hi na 9 kambe Mahaxi a hi tirhangi kahle hi ndlela leyiwani la ku vanhu va swi twisisa kahle. Provincial legislature a yi ri na ti-seat ta 48 kusukela le ndzhaku. So now hi mhaka ku ri population ya Limpopo yi gonyile va kumeke va increase ti-seat ti ku 64. So loko ti ku 64 swi la ku hina va increase 14. So swi la ku ka liya ya 14 hina hi yo kuma 2 ivi ANC yi kuma letin'wanyana na DA I'm sure hina 5. Mara loko mo cheka kahle a hi ngetelangi because even na tivoti ti chikini hambi ti nga chikangi ngopfu mara loko mo cheka kahle a hi ngetelangi mhaka ku ri that 2 swi la ku a yi suki ka 48 liya yi suka ka 64 leyi nga ngeteliwa 14 swi la ku hina ka liya ya 14 hi vi na only share ya 2 seat. Se swi vula ku chika lokuwani kumbe ku ka mi nga tirhi kahle loko ku kongomisiwa ka vurhangeri bya province? Mahaxi Khalanga loko ku za ku va na province ku va na vurhangeri swi vula ku ri hi vona vatswari va ti-branch kumbe va ti-region hi vona fanele va langutela kumbe ku vona kumbe ku cheka leswi endlekaka ka organization kona kwala Limpopo. So loko swilo swi nge fambi kahle mi nge hi branchini fambi ku la a mi endlangi swona ku ri ku na vanhu lava a va ri busy va langutela ti-branch kumbe na ti-region. Se national na khwa mi ndlangi tirhangi kahle se yi ri yini ka xiyimo xa muxaka wolowo yi ta disbanda vurhangeri bya national hi ku na national a mi tirhangi kahle? Khalanga national yo va national viti mhaka ku national yi depend ka ti-province and the national yi va yi mandate ti-province ku this is your target, this is the mandate. So national yi endli hinkwaswo leswi a swi fanele va swi endlini
va nyiki support ka ti-province hinkwato ku leswi va nga xi endlangiki. So that's why va languta hi ku ya hi province hi ku ya hi munhu. So na ku mi hlamulelo ku mi ku ri national yona a yi tirhangi kahle because national yi depend ka ti-province a hi na national ku nga na ti-province. Mara i national yi tekaka swiboho swa ti-province. Hi swona constitution yi vula sweswo. Constitution na clause leyiwani yi inaniwe misai kahle ku ri ka second NPA leyi nga kona na ZREC laha ti-branch ti nga ta tshama ti decide na that clause leyi ni nga yi vula. Se n'wina mi ri yini tanihi swirho hi swo ku tirhaka koho sweswo swa ku mi fanele mi veka ti-target loko ti-target ti nga fikeleriwi vanhu vo fana na vatatana Malema na vatatana Xivambu a swi va khumbi swi khumba n'wina hala hansi hi swo mi nga twana na swona tanihi vandla. Loko na vona a va ri hala hansi a swi ta va khumba muhaxi even hlamusetini ku ri nationally hambi ku ri ka business kumbe ka khampani ku va ku ri na target mi kha mi tirha you work towards the target. So loko mi tirha mi nga ri na xivono xa ku hi lava ku fika kwihi ka lowani hi tlhela hi vula ku ri laha hi fanele hi ya fika kona hi fanele hi fika so hi fanele hi endla leswiwani. So swi vula leswaku ku na lava va nga endliku leswi fanele swi endla leswaku hi fika laha hi fanele hi fika kona. Okay. Ku na nkama wun'wani mi twa a na swi tiva ku n'wa mi vulavuleri national n'we mi vulavulela mi le ka province kambe murhangeri wa n'we wa pfa a vulavula ku mi ti-vote ta n'wina na mhaka na tona loko ku ri ku n'wina mi lava ku ta pfumelela swa xenophobic tshamani na ti-vote ta n'wina loko ku ri ku n'we mi lava ku ivi loko ri ti-result ti huma ni tshemba ku mi yi vonini post leyi nga jikajika ka social media yi kha yi komba EFF yi komba ku xifundza xa yo i Zimbabwe le henhla leyi se swi swa muxaka wolowo mi ti defenda njhani n'wina tanihi hi swirho swa vandla loko ku ve varhangeri van'we va pfa va vulavula leswi van'wani va ngo swi swa mi kavanyeta ka tlhelo ra ti-vote. Ya muhaxi mi hlamusetini leswaku ri a ni vulavuleli national ni vulavulela province kambe mo ni kombisa leswaku ri muhaxi tanihi vandla ra EFF ku na central command team ku na president loyi ku nga Julius Malema loyi hi yingisaka leswi humaka ka central command team. So swilo hinkwaswo leswi endlekalaka ka central command team if ku na swin'wana leswi hi vona ku maybe nkarhi wun'wana a swi kahle hi na ndlela leyi hi swi questionaka yona kumbe ndhawu laha hi kota ku swi questiona kona in terms of conference na le ka timishini ta hina internal. Mara mo ni kombisa leswaku lawani a ni tangi vulavulela national as mi swi hlamusetini mina ni le ka province. A hi ro sungula provincial leadership yi hangalasiwa a hi swo a swi mi khumbi sweswo ka stability kumbe ntshamiseko wa vandla. Muhaxi hi nge vuli leswaku ri a swi hi khumbi mhaka ku ri swa fana loko hi nga endli nchumu swi la ku hi to tikuma nampundzu hi kuma hi ri organization and if hi nga act kumbe ku nga tekiwi decision swi la ku hi nga tikuma hi ri organization hi mhaka ku va hi yima hi ku ri no swi ta lungha. So nkarhi wun'wani swi kahle ku hi hubutela hi kota ku lunghisa loko swi ha lunghiseka because nkarhi wun'wani hi nga kumeka hi nga ha swi koti ku swi lunghisa loko ku ri ho swi tshika swi kula swin'we leswi ku na xivulavulo ya xo swi tshikeni swi kula swin'we. So mara la ka EFF kumbe la ka politiki a swi kona swa ku swi tshikeni swi kula swin'we hi ku loko se swi ya kula swin'we ni ta kuma ku EFF a ya ha ri kona. A hi heteleni balo yin'wana mi yingisele ni rhumela hungu la i ri ni mi vutisa ku kahlekahle matirhelo ya n'we tanihi economic freedom fighters i mhaka ya ku mi twa hi lava nga la henhla i top down kumbe i down swirho swa vandla a swi hoxi xandla ke kumbe swi hoxile xandla loko ku ndliwa clause leyi ka constitution mi nga hetisela mi ku yini ka tlhelo rero. Khalanga ni hlamusetile leswaku clause leyiwani a yi endliwangi hi leadership leyi nga henhla clause leyiwani yi endliwe hi ti-branch hinkwato ta South Africa hi ri na ZREC laha hi ri conferenceni swi vula leswaku ri ku vi na consultation ti-branch hinkwato endleni a hi leadership yi nga endla this decision. So ku va ku loko se xiboho lexiwani xi tekiwini swi la ku se xa implementiwa hi leadership leyi nga le henhla se swi endla nga ri hi yona leadership leyi nga ku commandeni ku ri hi lo twanana hinkwenu and loko kha hi twanana swi va swi nge se humelela un'wana na un'wana swi va swi ri kahle. So leswiwani hi lo twanana hinkwenu a ku na munhu loyi a nga ta ku leadership hi yona yi nga ku commandeni ku a ku endliwe yini. Se n'wina fighter Dunani Baloyi mi deputy secretary ku na chairperson
kuna secretary kuna treasurer vanhu lavawani va hlawuriwa kha ku langutiwe yini xo sungula lexi ku langutiwa ku xona ku langutiwa ku munhu i member ya EFF in good standing ku tlhe ku langutiwa ku ri munhu lowani u ta ya tirha leswi swi lavekaka hi organization hi leswi ku nga langutiwa swona ku tlhe ku langutiwa leswaku ri ku chekiwa ti-region hinkwato leti angarhelaka Limpopo province ku tlhe ku langutiwa na gender because EFF i phati leyi yi hloniphaka ngopfu vanhu va xisati so loko mo cheka kwalani ku na vanhu va xisati lava va nga kona kwala ka top 5 so hi swona sweswo leswi nga langutiwa ni hlamusile leswaku xo sungula munhu u fanele a va ri member ya EFF in good standing a tlhela a kumeka a kha a tirhela EFF hi swona a ku na swin'wana swo tlula sweswo Khalanga. Okay hayi hi hetile man hi hetile Khalanga ni khensile loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina kambe no chava ku vutisa ku lava van'wani va kwihi ku mi nga tala ku mi byela ka mi tingheni kambe va kwihi no Khalanga a ni nge vuli ka ni tingheni because sweswiwani ni lidara ya province va kona mahaxi ka ha ri timembara ta EFF a ni ri loko ri member ya EFF a swi bohi ku va ri ka leadership wa va u ri kona branchini va kona kwala ka EFF i timembara ta EFF in good standing ni mi twele Khalanga ni khensile nkarhi wa n'wina hlayiseka hi swona Khalanga inko fighter Dunani baloyi lava va sukaka ka Economic Freedom Fighters a Limpopo va kha va hlamula swin'wana swa swivutiso leswi a kha hi va vutisa swona mayelana na matirhelo ya vandla kumbexani n'wina mi nga ni yingisela na n'wina mi swirho swa vandla swa ra Economic Freedom Fighters matirhelo ya vandla ra n'wina ku veri loko mi nga tirhangi kahle ka nhlawulo swi vula ku ta hetelela ku va na xiyimo xolexo xa ku langutiwa swilo hi ndlela yeleyo se swi langutiwile se lava hi kha hi bula na vo va ri varhangeri hi nkarhi luwa va tlhelele ka vuxirho andzhaka loko ku langutiwe ku hayi ongeti maendlele lamaya ma vo a hi wona ma nga vuyiselaku vandla ma hi vo mhaka ko sweswo mi yingisela mehe ni nga tsakela ku twa na le ka n'wehe va Economic Freedom Fighters mi hi pfuna hi leswi mi nga twana na swona vhele se mara lava nga le henhla vona mi va hlela njhani ku lava a ni fane n'wi vutisini Khalanga nga si famba ku n'wina mi va hlela njhani lava nga le henhla ku va tirhile vo mi va mi kha mi va hlela njhani ku vo va tirhile ku n'wina mi tirhile vakhulukumba himpela hina hi nga laha hansi hi nga tsandzeka mi va hlerisa ku yini hi ku loko ri ku boha va na lexi mi va hlelaku hi xona swi vula ku n'we mi to tshama mi ri ku fukuzeni ivi swi nga fambi va ku famba ku ta van'wani mi fukuza swi nga handli vo va tshamise swisiya mi va hlela njhani vo ku lavawani a va tirhangi kahle hi nkarhi wa vona kumbe va tirhe kahle hi nkarhi wa vona kumbexani hi ta va lava kwale henhla va tatana Floyd Shivambu hi bula na vona hi ndlela yaleyo ku hi kota ku vona ku xiyimo loko xi te tani xi nga va xi vula yini murhangeri wa Economic Freedom Fighters wa ha ri le a East London ku ya ringetana na ku langutana na timhaka leti nga humelela le a stadium lexiya xa le East London le Mdantsane xa timhaka ta ku swihehlo sweswiya swa ku duvula xibamu antshungwini lexi loko ni nga ni vulavula ni ka ni yingisela mahungu tola va kombisa timhaka ta ku hayi a xi nga ri xibamu xa mampela kambe na hambi xi nga ri xibamu xa mampela xi na swivulavula swo tala hikuva a ni ngo hi le ka tiko leri nga na vugevenga swinene leriya ra ku van'wani veri va khomiwa nkuzi na hi swibamu swo ka swi nga ri nawini siku rin'wana hi vulavula hi swo kwala van'wani va ku loko wo kumekere na xibamu xi lexiya xa toy ma yi vona xa toy xo ka xi nga ri xibamu xa mampela ku nga ri xo ka xi nga ri nawini xo ka xi nga ri xa mampela swa khomeriwa kambe veri swi khomeriwa ntsena loko ri na vumbhoni bya ku komba ku a wu kha wu endla vugevenga ai se a hi ku timingiselo mehe 0860002543 ku nga ri khale ku mahlovo maka ta mangu ya misava awara ya mbirhi evekusuka kwalano hi ta ri teka riqingho rero hi twa ku u ri yini i 0860002543 0860002543 hi ndlela leyo ta va hi kha hi kota ku twa n'wangulo wa wena eka timhaka toto leto hi bulaka ha tona nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela
katika so loko ve ri xirho xa economic freedom fighters loko ku tsunela ka nhlawulo i fanele swi hleketa kambirhi ku lo nhlawulo lowu ka u nga fambisi swona central command team yi nga ku susa swin'wana swa leswi fanele ku swi hleketa swoleswo hayi leswiya swa un'wana mingiseri a nga nghena ku hayi ma vona sweswiwani ANC yi ta rindzela 2027 hayi a nga ri mingiseri a ku ri muhleri a ku ANC yi ta rindzela 2027 ku va yi teka xiboho xa ku vumundzuku bya yo byi yisa ku yini mahlweni se sweswiwani a ku nga ha rindzeliwi 2027 kambe ku ta rindzeriwa ntsena timhaka ta ku loko nhlawulo wu nga fambangi kahle kwala na kwala kambe hambiswiritano ya hafu ku bela awara ya 13 a hi tweni ni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini a hi amukeleni sesi Lilian Hlabangwani va hi byela tinhlokomhaka ta mahungu a ni tivi hikokwalaho ka yini va kha va pfula laha hi tinhlokomhaka a va fanele va nga pfulangi laha mara va le ku pfuleni kambe swi na mhaka i vanhu hi twaku loko va pfula tinhlokomhaka ta mahungu va ri tindlisa ku yini sesi Lili a mi fanele mi tlange lexi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ku ve loko ha ha ri ka yaleyo ku nga va ku kha ku tsandza yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelonkulu tatani xilowa a ku ri ku ve ri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandzi nchumu khalangi wa yi tiva hongonyi kambe a yi tivi na yi tivi ni yi voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari nsoko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i hongonyani ya famba munhu i ntiyiso yi ta va tano na government of national unity ya hina tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ivi dokodela Kutsi va sama va ku yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwalaho ta swi vona loko hi tlula bridge BP swi tala ngopfu leswi va nga byeli ku mali hi ta yi kuma kwini hi ta swi vona loko hi fika kwele nambyeni ku hi tlula njhani sweswo swi nga vi na xisaka xa rhayisi BP a xi bihangi mara loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbodza ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong nawu wa NHI wu kahle BP matiko hinkwawo mo tala ni nga ku matiko hinkwawo matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi i ta sweka mbodza vatirhisi va nawu lowu NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni ti va nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbodza andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM la ku ta nkarhi luwa 30 timinete ntsena ku pela awara ya 13 a hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani Butet papa minjani hi pfukile minjhani papa a hi tshamisekile swinene a khensa ni kombe ku sungula ni tlangerisa president Ramaphosa ku va va vekiwe xitulwini ximfumo tolo tanihi president wo sungula aka leswi professor va nga swi vula ku i grand coalition yibo president wo sungula vele aka grand coalition because ayi yona GNU professor aba imanga na swona na mina pfumelelana na vona a henhla ka swona Butet mingoni angula ka liya ya EFF lava mi ri ku vulavuleni na vona sweswinyana katsongonyana a ni yi kule ngopfu ku na leswi hi swi vulaka ku ri i vutihlamuleri kumbe accountability loko vanhu va hlawuriwe hi vanhu va yisa ka ti-position to karhi so accountability loko ni langutisini hi ku ya hi leswi baloyi a va ri ku swi hlamuseleni laka ku ri loko mi nyikiwe target yo karhi mi tsandzeka ku yi reacha na ku ve switirhisiwa a mi nyikiwe swo hinkwaswo na support a mi nyikiwe yo hinkwayo ivi mi nga fikeleli then lava le henhla va na right ya ku decide hi ku ya hi tsalo leri
ku va na right ya ku va cinca kumbe va ku susa va veka van'wanyana. Nawu lowuwani loko a vo na le ka tiko ra hina South Africa mo especially kusuka le ka presidency ka lava nga ta vekiwa aka cabinet aka ti-premier aka ti-province hinkwato a ku tirhisiwa xiswofisi swa ku ri loko ngi a wu le performeni aka position leyi u nga vekiwa ka yona u nga reach target leyi u nga vekeriwa yona yi nga yimeli term ya we yi hela. A fane ku va ku ri na loyi a nga ta va a ri na matimba ya ku wa suka a hi na right ya ku kususa hi veka van'wanyani a wu fikeleli na ku nyika xikombiso sweswiwani loko mfumo lowu nga vekiwa kusukela tolo loko president Ramaphosa a vekiwa na cabinet leyi nga ta vekiwa 5 years hinkwayo ka yona loko vo ka va nga ri ku performeni loko ho la ku yimela hi ka nene ku ri 5 years yi hela so loko ri swilo swi ta va swi ka swi moxeka hi ka hi famba na yo 5 years liya. kambe kuna xiphiqo la loko mi veka ku fana na xikombiso xexi hi vulavulaka xo xa economic freedom fighters loko mi veka mi ku sweswiwani hi ku vekela target mi fanele mi tiyisisana ku a ku vi ti-target leti mi ti veka ka mbangu lowu hi nga ku wo absolute a wu kavanyetiwi hi swin'wana. Kambe loko ku ve mbangu lowu mi nga ka wona wu nga kavanyetiwa hi ku mani ite yini ku yi a KZN kumbe mani ite yini a Mpumalanga kumbe because loko mi languta sorry ku tirhisa ririmi leri va because a ni swi tivi ku ri ringene njhani kambe leswi ni langutaka sweswiwani mehe i ku hi ku angarhela vandla ra economic freedom fighters a ri tirhanga kahle i ntiyiso walowo. Se loko a swo ta hi sweswo a swo vula ku sukusela ka number 1 ku fika ka number ncila a va fanele va susiwa ku hayi ku a hi tirhanga kahle a hi sunguriseni futhi. Se nkarhi wa kahle wa ku endla sweswo hi loko mi ya ka conference mi nga ta fika mi ku hayi va ku loko mi swi vonile mi swi hi 20 yini a hi tirhanga kahle. Se mara loko n'wi he sweswiwani ku ve leswi phela sweswiwani loko ni tshamela mehe na swi tiva ku murhangeri wa EFF loko o vula swin'wana swi nga khumba na constituency ya Limpopo swi nga khumba na constituency ya le East London kumbe yini se hi ndlisa ku yini kwalano mi ta ni ya tirha kambe loko n'wina mi fambula swin'wana swi nga ni khumba na mina matirhelo ya mina haleni ni fanele ku yini. Mavona Butpet I think kuna i xivutiso xa kahle lexi mi xi vutisaka hi la EFF a fane ya vhakachela vumbiwa ra yo loko va ya ka conference la ka ti-commissions leti fanele ti suka aka ti-branch because ti-branch a ni hi to leti twaku ku vava hi to hi vo va nga le hansi ka ground level. Ti-commissions leti se va fanele va ti yisa le henhla le ka leswi fanele swi lunghisiwa aka close leyi nga vula hi Baloyi la ka ku ri lava nga le henhla vo va fikeleriwa njhani loko ku vi vo a va tirhangi swona. Ani atikweni kumbe ku kwala ka parliament loko swilo swi nga tshamangi kahle hi vona nga ku na leswi a fanele va swi lunghisa a va loko swi lunghiseni ku na yeliya ya vo impeachment na vo vote of no confidence leyi na yo yi nga ta suka yi endlekini before 5 years yi hela a no hundza hi le ka yo. Se loko ku ve na ku kwala ka EFF a vo ti-branch ti na matimba ku ya challenge close liya yi ngo lava nga le henhla vo lerisa ivi swi endleka ivi na vo va rhwexiwa vutihlamuleri bya ku ri loko ku ve a mi le ku performeni kumbe a swi le ku fambeni kahle le henhla hi na lunghelo kusuka a ti-branchini ku ya ka ti-region ku ya ka ti-province ku na hina hi nga teka xiboho xa ku le a swi le ku tshamisekini a hi cinceni kumbe a hi lunghiseni. Mara loko swi ta ka vutihlamuleri kumbe accountability so far EFF ni vona nga ku yi le ku kombiseni ka rixaka ka ku loko ngi vanhu va nyikiwe vutihlamuleri byo karhi va tsandzeka ku byi endla a va susiwi a xitulwini ni khensini Butpet. Nemetwe boto amen ko va ku ane ku susiwa xitulu mina loko vo i nyikiwe vutihlamuleri bya ku rhwala switina ane rhwala switina swa dzana swi suka hala swi ya hala ni nga ivi nga swi rhwali ni nga pfumela sweswo. Mara loko i nyikiwe swilo leswi swi nga na mbangu yo hambanahambana un'wana loyi i nhleka
hi mamukeli ka Munghana Lonene FM nhlekani aye Khalanga minjhani hi pfukeni minjhani papa hayi Batumi man ina ni kombela ku angula ka le ya EFF Khalanga loko ho swi languta ani moni declare ko ani membara no va munhu nje hey yimani yingisela hungu ra n'wina ni tatwa ku hikokwalaho ka yini mi vone swi boha ku mi declare no because tandla nga ri ni bias kumbe ni maka side rala mara hi leswi ni swi vonisa swi so Khalanga mfanele mi swi tiva ku ri party leyi ya ha ri ku kuleni so loko ya ha ri ku kuleni so central command team yi fanele va strong and then the implementation ta yo fanele ti binda xikombiso mi nga se ya ka xikombiso hi tlheleleni ka riti ku kula mi vula yini loko mi ku rile ku kuleni kumbe mi vula ku i vandla leri ri nga na malembe matsongo ku nga ri ku kula ntivi kumbe mi vula yini hi yo mhaka ni khani mi vutisa no okay kumbe ku lava Xitsonga xi nga mi ba kwala mi vula ku ka ha ri vandla leri nga le ku akiweni yeah okay a hi vandla leri nga established ku fana na vandla ra ku fana ANC hence va ku ANC i ndlopfu yikulu la ku dyiwa katsongo so lexi ka ha ri xindlopfana lexi nga le ku kurisiweni so loko mi kurisa so organization Khalanga mi fane mi va strict central command team leswi fanele swi vula fanele swi binda ku ri lava va humaka ndleleni va humesiwa va nga yi distract ku ya le hi ya koho hi ku a ni ri xivono xi na yo leadership fanele mi tsundzuka phela ku ri president kumbe na deputy president ya EFF i ti-founding members i founding president na founding deputy president a va susiwa xitulwini ever since organization leyi sunguriwa so loko mo pfumelela vanhu lava va nga ku a va na vision yin'we na party va mi distracta party yi to wela hansi yi to fana na party ti nga ti vona ta vakhopi ti ta ti famba and ka lembe leri ra 2024 general election xi lexi me ni vona ingaku xi ndle va nga tirhi kahle compared to 2019 i timhaka ta KwaZulu-Natal loko hi checka statistics va receive about 1.8 million votes in 2019 so 1.5 meaning va lose yini 300,000 votes or so and loko hi ti languta 300,000 votes tete a ti huma exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal in 2019 hi leti a va nge ti va hlamarisile va nga swi tivi ti huma kwini loko ti va declare va swi vule ngopfu va swi vulavule ko tala ngopfu ku hey KwaZulu-Natal yi hlamarisile ku te 300,000 votes leti a hi nga ti langutelanga ma vona Khalanga so a hi languteni la mi nto mbutisa Malima kumbe Xivambu voho a yi langutiwi performance ya vona mi ta tsundzuka ku hi December va ta ya eka conference ya vona so loko munhu a nga tsakangi a fika a standa la a contesta na yena a ni swa pfumeleriwa phela va na constitution a dictatorship swi leswi pfumelaka la nkarhi wun'wana swi la hi va fair a ni ma tsundzuka ku ri ka top 6 leyi nga hundza kuwe Godrich Gadi Hlengiwe Mkhaliphi I think na advocate Mpofu wa bo 4 still nga va nga humanga usale 3 masters and advocate Mpofu I conteste Nyiko Xivambu a nga reach threshold so Malima nga contestiwange so vana va contest va sungula ku i na ti-term to tala phela leswi a swi fanele ku ri president ya tiko constitution no yaleyo hi se fika kwalaha ni mina n'we hi swirho swa yona vandla leri mi declarerini n'we se a hi ngeneni la kaya leyi ya ku fanele ku central command team yi fanele yi va strong ivi yi teka xiboho xa muxaka walowo se ka mbangu lowu mi nga ka wona mingiseri wa mina wa ku vandla hinkwaro ri tirhang kahle ani vandla hinkwaro ri tirhang kahle se loko ku ri ku vandla hinkwaro ri tirhang kahle a swi nga lavi ku drawing board yi va ya vandla hinkwaro ku nga ri ku mi ya ku a Limpopo PC hayi a mi tirhang kahle ni tshemba va na swivangelo na vona kambe a KZN xivangelo xa MK xa pfumeleriwa hikokwalaho ka yini maka ya Limpopo ya tika hi Khalanga mi ta tsundzuka va Butani phela mfana mi swi tolo hi ka hi ya eka ti-election ku ve na timhaka teta ta va Butani so mhaka leya xifundza xexo yi tika ngopfu Khalanga yi tika ngopfu swi onha I think swi onhake ngopfu koho kwalaha ka ku va na fall off na Butani and then a tlhelela ka ANC and ANC is strong ekaya ntiyiso wa laveka ANC yi strong ngopfu eLimpopo yi luza ka vanhu lava nga ku mara okay mara fallout leyi mi vulavulaka yo a yi nga ri ya varhangeri va Limpopo na hi xivona ane se hikokwalaho ka yini ku va vo va
va fane va twa ku vava loko ri ku va twa ku vava kumbexana va twi ku vava kambe loko ri ku va twa ku vava hikokwalaho ka yini ku fanele ku susiwa vo ka swivangelo xo fana xexi mi nga xi nyika xi ri xikombiso a ni nga ta nge swi tivi ngopfu khalanga tani loko ni nga ni membara no va muakatiko ni commentaka but a ni vula sweswo ene mi ta tsundzuka xin'wana va nga fika va xi tshembisa hi 2019 va te loko hi nga aki xikolo mi nga hi voteli loko hi vuya a ni tivi ma swi tsundzuka sweswo na na metu mara already va yi justifyini va ri land va xavina hinkwaswo mara municipality liya yi nga koho land liya a va se va nyika go ahead so hi ta vona hi swo hi December khalanga inko na n'we mi ta mi ri koho mina khalanga ni tirhela 9 to 5 a ni wa politiki iko khalanga xomini xo la sakeni kesini vutomi mi ri tirha 9 to 12 a ri tirhiso 9 to 5 a tirhiso tsotukara mtweni mina ni nghene helo ka no la ku tiva ntsena a ni tivi se xilidzi va kwihi sweswiwani ma pfumeleriwa ku vulavula ka se xilidzi hi ta vulavula na n'we mi hi byela ku mi titwa njhani kwala mi nga koho swi ndisa ku yini hi ndlela yaleya kambe hi ku tumikiseriwa man 0860002543 sa leti mineta 13 ntsena ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu hi ndlela yaleyo premier wa xifundza xa Free State ve le ku tiviseni komiti ya voho ya province ti-MEC ta voho hi ndlela yaleyo swi ni vuyisa ka xivutiso lexi ya un'wana muyingiseri a nga vutisa ku loko ku ve ku na GNU hikokwalaho ka yini yi tirhe a KZN yi tirha na le Gauteng yi tirha na le ka National kambe yi nga tirhi va Eastern Cape yi nga tirhi la Limpopo hikokwalaho ka yini ku nga va kumbexana na MEC wo huma ka DA ya Limpopo kasi yi tirha njhani kumbe MEC wo huma ka ANC a Western Cape kumbexana swa siku rin'wana swoleswo a hi amukeleni mingiseri rin'wana hi twa ku i ri yini kambe ni ta vulavula na hina ndzhaku ka leswi mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ma tiva ka ku na mhaka yin'wana leyi yini vavaka kumbexana hi nga bula yo siku rin'wana ma swi tiva ku na vanhu va nga swi koti ku hambanisa ku ri Xitsonga na Xivenda if ku vulavula na hi Xitsonga munhu if ku kula kahle ku minjhani i Muvenda na hoy manu ri katana ku phapha manyana vanhu va ka hina man Xitsonga i Xitsonga Xivenda i Xivenda Xipedi i Xipedi kambe swa siku rin'wana sweswo ni a hi amukeleni loyi mingiseri nhlaka he khalanga mpfukeli hi pfukele njhani papa mi ta hi hlekisa a mi ta vulavula to vona ka vulavula Xitsonga loko i Muvenda tele ngo kumbexani vanhu va ndzingaka va swi tivi ku ku na Vatsonga va ku ririmi ri le kwini i xiyini xexo ko va vutswaka khalanga ko va vutswaka liya hambi loko mi te ya siku rin'wana khalanga swi tikombi nga ku arrangement leyi nga endliwa ka GNU ya leyi nga kona kumbe whatever leswi nga endliwa swi arrangement yi endliwa laha ku nga hava outright majority that's why mi kuma ku a Western Cape ku DA na majority a Limpopo ANC na majority so i tindhawu leti ti interesa lowu faneleke wu fanaka na laha ku nga na ti-hang municipality a mi nga la ku nghena ka yona kambe sweswi mi nga nghena hi ndzeni ka yona a Northern Cape xikombiso ANC yi tirha na Freedom Front Plus yi kume 49 yi tirha na Freedom Front Plus and Freedom Front Plus a yi kona ka GNU na loko yi ri koho yi ngheneleti a yi kumangi 50+1 ANC a Northern Cape so a swi na laha ka GNU ya National Freedom Front Plus yi kona laha yi nga va yi lo nghena leti mara i phata yi na problem na arrangement leyi nga endliwa
and engaku a va sunguli ku tirha swin'we a Northern Cape ku na municipality leti va tirhaka swin'we se va tirha kahle so arrangement engaku na province va mi nyika matimba as a province ku ri langani ku mi lava ku tirha na mani as long as mi nga struggle ku kuma partner leyi mi nga tirhaka na yona ma pfumeleriwa ku kuma munhu loyi mi nga tirhaka na yena vutomi byi ya mahlweni mfumo wu ya mahlweni mara leyi a ni nghenela yona lava ku dzamba yona wena khalanga ya le balwe va nga ha ku heta ku vulavula mtondovani ya EFF ya hluphanyana hileswaku ku na ti-party tin'wani the way ti operata ku hi kona loko nga ri ndzeni ka tona hi nge ti twisisi loko ti vona from the distance a hi pfumeleni ku hava EFF handle ka Julius Malema ene ku hava EFF handle ka Floyd Shivambu a ndzi hlaya van'wana because lava hi lava va nga na influence yikulu ka EFF na le ka ANC a va ri na influence yikulu hence loko se ku ve na leswi nga humelela ka ANC va humeli loko mi twa statement xa CIC u ri ni fike ni tshama na Floyd a hi ri vambirhi ku what is the way forward se ma twisisa bond leyi nga kona ya president and deputy president yi kulukumba ngopfu and mina ni vulavula ni ri kwala khalanga loko mi swi lava mi nga swi damba kumbe mi nga swi dambi ko for siku rin'wana ra ku as long as CIC a lava ku stand for president ku hava munhu la nga ta pfuka a n'wi challenge a wina as long as deputy president Floyd Shivambu a lava ku stand ka deputy president ku hava munhu la nga ta n'wi challenge a wina hence mitwe tatana Malema loko ku kha ka swakudya swa na madyambu swa phati ya vona va ku va byela Floyd va ku nga pfuki ehlekete ku ni challenge a ndzi tshama ni loser conference and ntiyiso lava nga langutaku andhaku ku fika ka caucus Malema a nge se tshama a loser ka laha a nga tshama a standa kona a nga lose se swi vula yini na swi vula ku hava EFF handle ka Malema swi vula ku loko ku ri ku a ku mina na ti-distance na suka ni lava ku nghena van'wana swi nga endla tiphesente leti yi nga tikuma sweswi va pfuka va nga ha tikumangi but then time and again n'wina khalanga la Limpopo as he said a hi ro sungula loko va Josi va nga tirhangi kahle na ha swi tiva ku ri nhlawulo wini va susiwile na tisekretari ta vona PEC yaleyo yi ve yi susiwa ku vuriwa na ku Josi ka branch ya yena a nga winanga I'm sure ku ri ti-local government or something mara nga ku huma Masakane nga ka local government va winile mara ku vuriwa ku performance a yi tshamisekangi va suka sweswiwani ku na lava nga kona na vona performance lexi a xi fane mi a ni hleketi nga ku a xi fane xi langutiwile hi tinambara ra wena khalanga i ku ka nhlawulo lowu nga hindza a ku vote vanhu vangani a Limpopo ni vula ka Limpopo hinkwayo 10 out hi ku swi nga endleka yi nga tirhangi kahle EFF hi mhaka vanhu lava nga huma va vota mi kuma ku hi 2019 a va hlayile ti-percent compared to now a ni kotangi ku ti languta kahle ku 10 out ya kho a yi ri njhani mara lexi ni lava ku vula xona i ku na tiphati tin'wana i nge pfuki i suse murhangeri i nge pfuki i suse General Bantu Holomisa ka UDM because loko va suka UDM yi because it's a founding member va swi tivaku na ku va yi sungurise ku yini se leriya ra ku vanhu va ngo rila va ku ya CIC wa ya nga susi I endla lexi a lavaku ku xi endla hi phati ya yena ene ni pfumeleli ni vula khalanga ku the province a va hoxangi hi mhaka ku a va campaigna door to door mara lowu a vulavula xitejini ka hinkwato ti-rallies letiwani a ku ri CIC hi ya famba vulavula se a hi twa yena hi a ku ri nomo na face ya organization loko a ku ti-vote ta n'wina mi nga tshama na tona a ni ti lavi ti-vote ta xenophobic vanhu lava va ta nghena a hi twa yena kha vulavula kumbe lava va votaku a va nga tshama va yi vota a va twa yena so ku na mavulavulelo yo tala lama ma nga vulavuriwa hi CIC lama vanhu vo tala va vulaku ku a ma va khomangi kahle mara the question hi leyi a taku na yona CIC i ri loko ku ri ku mi vanhu va kwatile ku mi ni vulavule ku vanhu a va tivele handle leswi leyi ya tatana Mashava a yi vula ku vanhu a va fambi wa yi nga kumangi tivhoti to tala and it's a fair argument argument yin'wana leyi nga yi vekaku tafuleni ku tatana Mashava va tiveka va ri vanhu lavo ka va nga laveki ku vanhu vo pfumala maphepha va nga ngheni atikweni lavo ka va nga ri nawini mara a va ti kumangi tivhoti to tala ku komba ku vanhu va swi tsakela leswi tatana Mashava a swi vulaka so ku ngo va na issue ya ku na vona a va pfumeli CIC ku the party na yona yi nga va lose support because justification ya ku KZN yes KZN yi votile swinene yi votela EFF ka nhlawulo lowu nga honi
the question I ku now va swi justify ku a ku nga ri tivhoti ta hina a ti ri ta va mani tivhoti letiya leswi va nga ti loser because MK a yi nge se va kona because a hi fanele hi sungula kwalano ku ve na nhlawulo lama nga kuma tivhoti to tala so mi nga ti mo ka ti nga ri ta n'wina a ti ri ta va mani va ku no a hi lo ti lomba ka va ka phati yihi leyi a yi va lombe tivhoti teti a ti ri ta vona se ni ringeta ku hlamuseta ku ri ti-dynamics ta phati liya i nge ti twisisi yi operator like a business wa vona loko ku ri PTY Ltd i registerile yi ri ya munhunyana ku hava munhu la nga ta ku tokola ni le ka conference ku hava futhi a hi swi rivaleni the time tatana malima va nga ta huma ka EFF hi loko vona va ku ni leadile swi ringena a ku ngheni van'wana as long as va ha lava ku leader ku hava EFF handle ka tatana malima a hi swi tekiseni sweswo Namethu kova katika lexi ni ti vutisaka xo masiku hinkwawo Mingiseri i ku kasi loko mehe no va swi vula ku vandla ra hunduka ni ta swi vekisa ku yini ra hunduka kumbe ni nga ra hunduka vuhosi ya ra hunduka vuhosi ku swi fanele swi va swa kwa kaya ku va bindu ku va swi va swa ka hina swi va swa ka mathebula hi ku loko ri karhi a ri hunduki hikokwalaho ka yini swi tikomba ungeti a hi nandu ku ti-founding members a ti fanelangi ti kumbe swi kahle ku ti tshama hi laha ku nga heriki a ti tshami hi laha ku nga heriki the question i kona munhu ta EFF la nga ta stand against Malema a wina na no ku nga ri EFF ntsena ni twe mi kha mi nyika xikombiso xo fana na le ka va Holomisa na ni sweswo swo tani ti-founding member i vanhu lava xo sungula va nga na ti-followers to tala i vanhu lava rhandzaka hi vanhu lava landzelaka vandla rero that's why swi nga olovi ku loko vona va nga ti distanceangi munhu un'wana a nga nghena hi mhaka ku hi hava a hi khombereni ka UDM sweswi hi tshika EFF ku i mani loyi a nga standaka against General Holomisa loko ku ri ku General Holomisa yena wa ha lava ku stand he can stand for life hi hava na le ka MK i mani loyi loko JZ sweswi a nga murhangeri mina ni la ku leader ni ze ni lova a nga contesta ku JZ sweswi currently ka MK a wina hi hava hi mhaka ku the people va languta party mara va languta the brand the qualities ya leader leyi va yi landzelelaka ku hina yena un'wana na hence I again loko mi vona ka ANC ku vona problem ya ku tatana Cyril Ramaphosa ve ri va suka timakete ti badama hayi ku it's a leader for life currently hina yena la mecha ku leader la nga ku leadini sweswi na hi hava ni kona mo ka mi nga ni tekangi hambi se tani kensini Mingse danke khala eko so Mingse wa mina fikisa swa makumu ne kana ngona kwa hina Africa wa vulavula a humelerisiwa Ncindani Eric Mabasa mndoko ku tisala wona kusuka Masingita Mall hila nga taka kwa shela ngona kwa Africa wa vulavula kusuka ko andaka sweswo mbana siku rinene mitiphina ku yingisela Munghana FM njeka njekisani ya hata ya mahlweni hi vulavula hi timhaka ti kumbe ti leti hi khumbaka tani hi rixaka hi anamisa miehleketo ya hina hi kombana vutivi lebyi hi nga va ku hi ri na byoho na lebyi kumbexani hi nga va ku hi nga ri na byoho hi ndlela yaleyo kambe wanga misava hi lawa ya landzela hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani ndlela yin'we ntsena leyi yi tirhisa